Арктика сылгаранамыт маңнайгы қару уруйдур эбенке омугун синилген браниге эжиген эменки национальный орионугар аан бастакытын ытылынна. Теячилер эдиген авая оксана кутгунуроттар бырыбылынете эжиген хилиген жалтата культура салата общественный түмсүйлер салгы вигулуста корреспондент. Синилген маңнайгы хары уруйдур эбенкен ротун брахинига чирипкан анынан ахар растаны сериттен томуттан сағаланнам. Салгы балысыттарга болчуттарган аллах баянай тардар былыргал гыстахан сері тома ытылынна. Манна кыл табаны таяғы бултургам төрүт эбенкен рота туох сері томуту тухара көрдөрүлүнне. Меган Дубкяяба этчим праздники сингалген. От души поздравляю с праздником первого снега. Аят бегатывем кил, аят, аят, аят. Буманы праздники энки орионергар түмсилергар ытылынтарар атты. Бу бияха бастыкы. Буманы боллағына қар түйүте, бастыкы қар түйүте маны эренкилер мустаннар праздниктылар. Оларды кинер бу авчыланар, он августанар кемнере болар. Оголорго аналлах төрүт эбенкен ротун ойнуларыгар кырачан кыттаачылар астына доохуя кытыннылар. Оттон улахан жоңго булчуттар күрактыхилere ытылынна. Маны кили-киле командалар арас турайдары агыга күрактестилер. Түмүкке кыйылаахтар кыылы бултурга анал лицензиянан арадаланылар. Бу курдук синелген браханига үтүү үлеске кублуян сылын айы ытыллара буланылар. Мария Полонова, Анна Петрова, Саха телевидениете, Эжиген.